Kumsang ni paruk January ni som ni panga kha ani a North London Housing Association te chuanin Wood Green a in lo man pelo reilu tok te chukal chilan tum ta a heta hian alo man hmu ta an dam chunga an the hil to lo tur le an sui ban to lo tur chu an lu ta kumsom thum pariat mi ru kum thum don thi to ruang chu an muta ni chu TV chu lo la in on ringa TV hi BBC One channel alo la oma chuat balle vot taka chuan Christmas present tua me kalo nual boka thleng silovada reilu tuk to nen akong kapona chuan lekha tam takalo boka fridge chunga chuan chome te chu lo troi ral na sat to boka ruang hi tunge ani ti po sha the ani to lo wangin dender record mangin ani na hizon topani a baka ahlim mel tak thalaka te po ama hi a mel mu thei turin ina hian alo boka tunge hei hi le enge achunga thleng le The sunburst flowers calling on warm days overdue, but Joyce Carol Vincent Nundan chu kan in hawang o kumsang khat zakwa somruk panga October ni som pakwa khan Hammersmith London a alo pianga kumsom pakhat mi ani hian anu hi athia anu hi India da ni nge u pali neya ani ho hian Joyce hi an enkol chawa apa nen hian in po lo takan ni bok apa hi carpenter ni in African ani be thungani kumsang hi pali khan athia apa hian athi hian afanu Joyce Vincent hi athito tipo ashemia lawani chu chuan Joyce Nundana kan tir leang school hi kalveya mase primary school la ka line kumsom parukumi ani in school abang dera chiana nei nuala music lama tui lebok kumsang khatchakwa somriat panga khan OCL secretary na thoka anua law benchera thokin Ernst and Young athok lea Ernst and Young hian Treasury Department thokin kumli atho nuwa abang tadaya aban chan hi shiatani lao hemi nu hian domestic abuse ti duda tuar tu te omna sheltera cleaner angina thok lea heta atho atang hian achung te laka tangin ain la sang chana chung te biak atum lova an biak po in po adu vak to lova amala nuna duna atilang hle to source chen khatina soidan chuan achung te ero alakan swal lem lova chung ko thata kan ni ative thung Joyce du thanna ani chuan bialpa te po niya heta hian domestic violence ti du da na le kuthak na lo tuar to tu ani bok ti chuan kumsang ni pathum February tha a Wood Green North London apartment a hian a in sona heta hian thia mu ani tani he a chen na flat hi Metropolitan Housing Trust te tani in ti du da na tuar tu te abuse tuar tu ten anlo thin tlang pui a hemikum tho hian kum top November tha a thi in alwa ka wangin North Middlesex Hospital a ni chung admit ani a peptic ulcer nei ani bok ti chuan thakhat nu December tha hian Joyce hi athi ni arin ani asma neya peptic ulcer ani bok chuan amaklai ber chu ti hian a ina kum thum do na lo thi to ni chu amma in a ina thunei tu te an vakal chan chu in lo aman apek la ore de uwangani a hepo hi nakina kan soifia le swalang arwang hi anwa mu hian ru de ufekalo ni to a azang thal zong in alo mu a abula hian bazar na bek alo umbok Christmas present a pek tur atuam sa thlap to te chu alo let room mai boka tunge hengde hi a present don ti shiat ani lawa africha ei tur te en chuan alo toiral na sa hle bok a then omte la chuan Joyce flat lua hi lua lo ruwa ka bo an lo ti char a chhunga tangin rim chhia lo chuak ti chu an sheve ka ma se an apartment bulabul lo pai na rimamo an lo ti mai zel boxi Joyce flat tuk ver hi pon lama tanga enin a chhunga lang thei boxi lova chuan Joyce ruangan mu hian a TV alo la in on ringa a apartment hi a beng cheng hleya a TV ri hi an shiat lo pha ani theibok a then omten beng cheng hle ani mel a TV lo on hi BBC One channel ani a he thil thleng hi thil makle lungchhiat thlak tak zong ani mal takin Joyce hi ama in
ama ina alo thi ni chu inril ruwa zo na a om nualin karinga kum thum don ti hian alo omani a chan na tur om kan ngai thla ho le ang a in lua man kum thum don kha achan ve chu automatic in Metropolitan Housing Trust ni na alut chara heiwang hian adam tura an ngai chuan apelo le re ta deuh hlekha agent te an vakalta ani a arwang an mu pha ta ni chuan arwang an mu ni tak hi January kumchang ni parukani a TV hi debt forgiveness anti mai ngai na thiam na manga ti nu na lo ni a bill tren khat a hitar tele thil dang te chu automatic a pek zelani awangin adamamo ti lo thei lo ni lo a in lu na nei tu te po hian an soidan chuanin kum ni chuang chung khan a then om te po khan engman shebik lova engman soibok si lo complain om bok si lo chuan heti lai chung jong hian tlo tu te betu te po adei me lova heiwang hian shiat kha alo harsa ve bok emani baka he in hi pol in ani na angin mimal anga uluk taka en kol le thli thlai thin ani lo wang ani ve deu boka athi chan ber hi poi khoina tual tha na ani lova a peptical seremo asthma attack a om thut wang nia rin ani a in kong ka po a in lok thlapa a double lok thlap bok lu ruk na tur engma om lo boka lu ruk na nu ma engma om lo boka hetia tu ma biak lo tlo lo ngai event lova a om hi amak ang reng le a mase Joyce Mizia hi soile lokila Joyce hian na atho rengin a na a buaina engi mote po om se aban san ngal zela pakhata a om re ngai lo a in son reng a chung te biak vak po adu lo ti kan soi to a an phone call la ngai lo boka a mail shiat thar zeu te bak mail shiat chian nei lova reilo te a in son zel boxia London mun sang sanga a in son kwal china heng ngai to hi chuan a om ve tho ti thei chuani a thi hunvel khan bialpa nei nia shiat ani a u nau te na thi nu hian a bialpa hi zon tumin private detective te roi ma se an hu thei lova an she thei ta lo Joyce a thi hian kumsom thum pariat me le kani hetiang thila lo thleng thei reng mai hi mak iti ve ngei garing mi then khat soidan chuan Joyce khan a chung te a hlat chan chu a bialpa pakhat wang ni in an soya a bialpa la in kuthlakin ati du da thin le a bialpa dang po anei le ma se a chung te nen an in zom na ero siam thata tum chuang lo ni na langa Joyce nun dan hi a khongai thlakin hriat hiam a har tel boxi a chan chin le anun dan hi ama baka hrechiang turan om lova hetia kan hriat thei china hi chuan zona tam hle ni inalam hetiang deuh hlek thil thleng hi atop nan ngai thale lokang kumin mai a thil thleng le ngal Northern California papakhat hi a roommate ruang nen kumli te mewan cheng du na ni chu ama hi Darren Pirtle kumsum nga pasari mi ni in a roommate a thi hian tangkaya mangta a account mangin check-in poisa ala chuak nuala a roommate hi sipai retire ni in kumsom ruk palimi Kevin Olson ani October kumsak ni som pariata tangkhan achin hi hriatani tolo arwang hi a room khum nunga bu ani a chungten mibo report an siama wangin an apartment hi dapani a chungten kum ni thum laian mu to lawa an biak theilawa wangin thunei tu te an bia an malak na kal zela an mu chwa hi ngai tua phak ba kani a roommate hian a retirement poisa lo lut te chu lo man saka ama angin khosa in a poisa te lo chen ani ber chuan mak deuh mai chu a ruang poda bo chuang lo a thian pa ruang nen hian kumli te meu a lo khosa ni chu a chung ten an phone in Pirtle hian a lo la zela a om lo thu te chuan lam sang sang lo siam zel a chang le a phone hi phone tlang thei lo ten lo siama a topa an mang ang chuan heng thil zong zong hriat she tak hi an sheta poi khoi tu Darren White Pirtle kumsum nga pasari mi hi manani